Nije da Greg ruši stari rekord, ali postavlja novu kategoriju u Guinnessovoj knjizi. Obići čak 26 festivala u 30 dana. Nekad pleše i na 2 na dan, pa i u 2 države. I tako od 23. prošlog mjeseca. Garden Festival mu je 16. po redu. Moj prijatelj i ja prošle smo godine malim Vespama prošli 2000 km po Španjolskoj i Francuskoj. Bilo je tako zabavno i želio sam i ove godine napraviti nešto slično, ali voziti se dalje i duže. Stoga sam si kupio velik motor. Iskusni znalac u partijanju diljem Europe savjetuje svima kojima je do lude zabave Exit u Novom Sadu. To je festival koji izdvaja. Inače 2 puta tjedno piše blogove za Daily Telegraph. Na Gardenu i uopće u Hrvatskoj prvi je put. Prvi mi je dojam da je autocesta odlična, stvarno brza. Vrijeme je fantastično i svi koje sam dosad sreo bili su jako ljubazni. Izvrsno se provodi. Uz provod on je ovdje, ne zaboravlja, ipak po zadatku. Mora ući u Guinnessovu knjigu rekorda. Ima, kaže, slatke muke. Još mu je preostalo isplesati se na 10 festivala. Moraju ljudima iz Guinnessove knjige rekorda objasniti koja je razlika između muzičkog koncerta i festivala. Tek kada je striktno definirao, znači broj ljudi, broj dana i sve to, oni su mogli prihvatiti. Greg hita u Italiju na novi festival u Peruđu. Ipak cijelo njegovo putovanje traje čak 9000 km. Između partija i autoceste uhvati malo vremena za san, ali mu ovakvi prizori, kaže, potpuno oporave i dušu i tijelo.